Mwaramutse neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe kuri no monesha kure yacu ena yanyu ya Burundi News TV. Turagarutse muri kano gatondo kuri wa gatandatu igenekezo g'19 kwezi kwa 4 2025. Kaze kuri mwebwe mwese drama kuru nifuza ko tugaruka bona bateguriye kugira ngo tubandanye twese twumviriza bikomeje kugenda bivugwa mbere yuko ujya mu mirimo yawe cange ujya mu kazi kawe. Banza wumve ibizindutse bivugwa mu Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini, dore ko hakomeje kugenda haravugwa byinshi bigiye bitandukanye. Hari amasanamu ariko arahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yikoreye umusalaba, aho bigaragara ko yari yifatikanyije n'abandi bakristo bagiye batandukanye mu Burundi mu bikorwa byo kwizihiza Pasika. Nk'uko bigaragara ni ibikorwa kugeza uno mwanya nyine benshi bakomeje kugenda baragarukaho bavuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi usibye kuba ari umukomediye, ubundi ari umwe mu baperezida bakora ibintu bidakogwa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Benshi barakomeje kugenda bamunengera ibyo bikorwa, yemwe bakagaragaza neza ko yokabaye ajya kwita ku bindi bibazo bimwe na bimwe biriko biribonekeza mu Burundi, aho kugira ngo ace arajya gukora ibintu nk'ibyo ngibyo mu gihe mu Burundi hakomeje kugaragara ibikorwa bitari byiza. Mu myambaro rero y'amatisi nk'uko bigaragara nyine ari kumwe n'abandi bakristo bagiye batandukanye n'umuryango wiwe, by'umwihariko ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye n'abana bo mu muryango wiwe nyine yaragaragaye ku masanamu agiye atandukanye. N'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragiye kwifatikanya n'abakristo gatolika b'i Burundi mu nzira y'umusaraba yo kuzirikana ububabare bwa Yesu Kristo, by'umwihariko nawe nyine araheka umusaraba nk'uko bigaragara. Byarabaye ku munsi w'ejo ku igenekerezo g'18 kwezi kwa 4 2025. Hari byinshi bikomeje kugenda bivugwa, hari byinshi bikomeje kugenda biratangazwa. Ni nabyo nanjye ndarifuza yuko twogarukaho nk'uko bigaragara mu gihe kandi n'ubundi uyu mukuru w'igihugu haragaragaye n'umwe rero mu bana biwe nawe arahetse uwo musaraba nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Turabirabera hamwe rero nyine muri kino kiganiro nabateguriye cange muri ano makuru tugiye kugarukaho muri kano gatondo cyangwa se muri uno mwanya. Turagaruka kandi ku bindi bikomeje kugenda biravugwa nga mu Burundi n'ubundi bigendanye n'ubuzima bw'igihugu nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera abivuga, cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abitangaza muri kano kanya cyangwa muri kino gitondo. Hari amakuru menshi akomeje kugenda avugwa. Bamwe rero mu banyagihugu bati turashimira cyane umukuru w'igihugu cy'u Burundi kubona yarumvise akamo twamuteye ko kudufasha ndetse no kugudufata mu mugongo muri bino bikorwa turimo. Ibyo ni byashikirijwe na musenateri wa komine Muha Devote Ndayishimiye ku igenekerezo g'18 Ndamukiza 2025, aho yarahejeje kwakira imfashanyo y'isima yarungitswe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Iyi mfashanyo y'isima izokora ite, izokorera hehe? Byose turagera ko muri kino kiganiro ndaza kukumenyesha yuko kandi by'umwihariko wahoze arongoye igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo bwana Joseph Kabila Kabange yamaze gushika mu gisagara ca Goma, aho yanyuze rero nyine hani Kigali mu Rwanda, kuko ibimenyesha makuru byo mu Rwanda byotanguye kugenda birabigaragaza, ndetse amakuru atugeraho akaba avuga yuko uyu mugabo yabagiye kwifatikanya n'umwari M23 nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Byaba bihagaze bite, byaba biteguye bite, byose tugiye kubigara ko. Mwaramutse neza mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe by'umwihariko muri kino kiganiro cyacu cange kuri no mbonesha kure yacu ya Burundi News TV. Ndabaramukije mwese abatwumviza bari mu Burundi mu bice bigiye bitandukanye, abari mu bindi bice bigiye bitandukanye by'umwihariko mu karere k'ibiyaga binini cyangwa mu bihugu by'abanyi, abari mu makungu ya kure mwese turabaha ikaze kandi turabaramukije. Mbibutse gupyonda kwanditse sabone niba ari ubwa mbere mushise hano kuri mwebwe magaze bwa mbere, urashobora no gutanga ibyumviro byawe unyuze ngaho muri komanteri, ibintu bigaca biramira bo cange biramira neza. Twatangiye kwinjira muri weekend, ikaze kuri mwebwe mwese mudukurikiye n'abakomeje kutwumviriza.
Amasanamu akomeje kugenda agaragara ku mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane ku bimenyesha makuru byo mu Burundi no mu bindi bigiye bitandukanye biragaragaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahagaze imbere y'umusaraba ubambyeho Yesu Kristo cyangwa se nkuko abantu abakristo basanzwe barabyemera, ariko arahumiriza ubona yuko nyine umutambukanyi we Angelina Ndayishimiye we yamaze kugenda arawukoraho, nyine ubona yuko bariko barasenga. Ayandi masanamu ariko arerekana nanone umwe mu bana ba Evariste Ndayishimiye nyine nawe arahetse uwo musaraba biboneka yuko uteranyije mu biti. Inyuma ye hari abandi bambaye amakanzu ubona yuko nyine ari nk'abaririmbyi canke ari abandi bafise imirimo nyine muri iyo shengero ya Kiliziya Gatolike. Inyuma yabo hari kandi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Angelina Ndayishimiye, ndetse nawe ubwe arahari n'abandi bagiye batandukanye, birumvikana yuko aribo bari bahagaze imbere. Ku rundi ruhande kandi indi sanamu iriko irahanwanwa cane niyo mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari imbere noneho nawe ahetse uwo musaraba. Ibingibi rero benshi bakomeje kugenda baragaragara ko ku mbuga ngurukana bumenyi, maze bagaragaraza neza yuko uyu mutegetsi ari umwe mu bantu bakomeje kugenda barakora ibintu bitandukanye n'iby'abandi, ariko bakanagaragaza neza yuko hari umwanya umwe n'umwe afata ajya mu bikorwa bitari bifisiye nyine igihugu akamaro, maze bakamushinza yuko nyine ari umwe mu bantu bita ku bikorwa bye canke ku bigendanye no kwinezeza nyine, aho bamusaba yuko akwiriye kuraba nyine intumbero y'igihugu c'u Burundi ndetse no kuba yogishikana ku mbona kazoza. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragiye kwifatikanya n'abakristo Gatolika b'i Burundi ni mu nzira y'umusaraba ndo kuzirikana ububabare bwa Yesu Kristo, by'umwariko we rero nyine nawe nyine acaraheka umusaraba. Byarabaye ku igenekerezo g'18 uku kwezi kwa Ndamukiza 2025, abakristo Gatolika barizije uwa gatanu mutagatifu barazirikana ububabare bwa Yesu umucunguzi wabo, ndetse bakanaramya umusaraba yabambweho nyine kugira ngo abacungure. Ni imihango yarakozwe ku isi yose nyine, by'umwariko no mu Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye wari wahekerejwe n'umuryango we wenyine yarafashe umwanya wo guheka umusaraba arayobora abandi bajya kuramya nk'uko bigaragara. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaratangaje ko Perezidansi y'u Burundi yaratangaje ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaritabiriye inzira y'umusaraba akifatikanya n'ubundi na Yesu wababaye nk'uko bigaragara. Gusa iki gikorwa rero cyaratumye benshi ku mbuga ngurukana bumenyi baramunenga, baravuga ko rero yokagomba kuba rero ari gukemura ibibazo by'abarundi nyine byibura nyine ngo abashakire nyine ibigendanye n'ibitoro ndetse n'ibindi bibazo byugarije Burundi, none ngo yibereye mu guterura imisaraba y'ibiti bya Gerevariya nk'uko bigaragara. Ibi ni bimwe rero mu byakomeje kugenda biragaragara cyane namwe mu bakoresha imbuga ngurukana bumenyi basanzwe barakurikiranira hafi ibibera mu Burundi. Ahangaha kandi biratuma benshi barakomeza kugenda bagaruka ku zindi ngingo zigiye zitandukanye. Evariste Ndayishimiye ni umwe mu bategetsi bakunze gukora ingendo ziremereye cyane, n'umwe mu bategetsi bakunze gukora ingendo nyinshi cyane zigiye zitandukanye, aho benshi bakomeza kugenda baramushinza ko rero akunze kugaragara cyane cyane nyine mu gukora ingendo hirya no hino mu makungu, ariko ugasanga ari ingendo zidafise nyine icyo zokora cyangwa se icyo zogeza ku banyagihugu. Bagakomeza kugenda bashimangira yuko nyine akwiriye nyine kuba yo kwikubita agashi, nubwo akunze kwibasira cyangwa se nyine akunze nyine kuvuga kuri bamwe mu bategetsi cyangwa indongozi nkuru z'igihugu cy'u Burundi ko rero nyine zidakora ibyo zijejwe cyangwa se nyine ngo zibashe kuba zorangura neza amabanga zijejwe. Hari abandi batajya umunwa mu kugaragaza ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akomeje n'ubundi kugaragara nk'umwe mu bategetsi badafite icyo bitayeho, barangajwe imbere n'imishinga yabo, ariko kandi ibikorwa bigendanye no guteza imbere Burundi canke abanyagihugu byo akaba atakintu bimubwiye, ibikomeza gutuma benshi mu Burundi bavuga yuko atarakwiriye kuba yokongera kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu nyine, bakabona ko yarakwiye kuba yotanga imihoho. Icyakora ibingibi rero siko bibonwa nyine nk'uko bikomeza kugenda bigaragara cyane cyane nk'uko bigaragara cyangwa se ibi ntabwo ari bimwe rero nyine ntabwo ari bimwe rero nyine mu byari bikwiye kuba byakorwa nyine n'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Uyu munsi
nkuko bigaragara umusaraba w'abami ni umusaraba wabambwe ko nyine inzirakarengane upfunzwe n'abami nkuko bigaragara. Yesu Kristo cyangwa Yezu Kristo yarabambwe ku musaraba, araciriwe urubanza rw'akarenganyo, yarafashwe kubera iremangatanya, arahanwa n'abatware baca imanza nyine za ngondangonde. Mu gihe ciwe nyine Yezu yaravugiye abarenganywa n'abatwara nyine, yabambwe azira ukuri nyine yavuga kutanezeza abakomeye, akiri uruyoya naho nyine Yezu yari yarabaye impunzi mu Misiri, arahunze umwami yarashaka kumwica, agira ko nyine yice indiri z'abana, yibaza ko rero bohava bamutwara ubutegetsi. Yesu cyangwa se Yezu yaricishijwe nyine n'abiyise abasenzi kugira amaso y'abantu nyine abatangirire nyine, ariko kandi mu bikorwa byabo ari baburankigongwe nkuko bigaragara. Nta mwami canke perezida yo kwihaye rero nyine kwikorera uyu musaraba, kwikorera rero nyine uyu musaraba upfunze imyaka 10. Kristi ubutoya nyine ngo yise ababikira rero nyine mu Kamenge kwikorera uyu musaraba upfunze nyine. Sandra Muhoza, Christophe Sahabo ndetse n'izindi nzirakarengane kwikorera uyu musaraba nyine, inzego zawe zirirwa nyine ziranyuruza abantu ukinumira, kwikorera uyu musaraba nyine ufise ibinumbi amajana by'impunzi byahunze ngo ntubyice nyine, kwikorera uyu musaraba uzi ko nyine uhama abavugira abarenganywa benshi bagahera nyine mu buhungiro, kwikorera uyu musaraba ngo amaso y'abantu nyine agushime k'umusenzi, imvugo n'ingiro byawe nyine byuzuye urwanko rw'abana b'abarundi nyine, wataziriye abansi b'igihugu ni ukubahuka bidasanzwe. Ibi rero ni bimwe mu bikomeje kugenda biriko biravugwa na cane cane n'abakurikiranira hafi ibibera mu Burundi, cyane cyane nyine abatavuga rumwe n'u Burundi bakabona yuko Evariste Ndayishimiye atarakwiriye kuba yokora ibikorwa nk'ibyo ngibyo, ndetse yarakwiriye nyine kuba yokwikubita agashi agaca aragira byinshi yokora nyine nkuko bigaragara. Ariko kandi kuri bamwe rero mu begereye ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye siko babibona, barabibona nk'ibintu by'agaciro, barabibona nk'umuntu nyine ariko arakora ibintu bidasanzwe, ku buryo benshi baca baramushima ndetse bagakomeza kugenda bagaragaza neza yuko ibyo bikorwa byose akomeje kugenda arakora nyine ari ibikorwa cyane cyane nyine ari ibikorwa nyine bya nyabyo, ndetse ibikorwa byiza cyane nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ariko kandi nkuko natanguye kugenda ndabibamenyesha cyangwa ndabibabwira, bamwe barageze bati turashimiye cyane umukuru w'igihugu cy'u Burundi kubona rero yarumvise akamo twamuteye ko kudufata mu mugongo muri ibi bikorwa turimwo. Ahangaha rero nyine abegereye CNDD-FDD canke abamwe mu ndongozi nkuru za CNDD-FDD barashobora kuba botambutse ijwi ryabo rikumvwa n'umukuru w'igihugu, ariko abandi biragoye cyane. Ibyo ni byashikirijwe na Musanteri wa komine Muha Devota Ndayisenga kuri uyu wa gatanu igerekezo g'18 Ndamukiza 2025, aho yarahejeje kwakira imfashanyo y'isima yarongitswe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Iyo mfashanyo iragizwe n'imifuka 100 y'isima itanzwe mu ntumbero yo gufasha kubaka itangi ry'amazi meza nyene ririko rirubakwa mu Gihinga ku musozi Gisovu muri komine ya Kanyosha. Iryo tangi kandi rikaba rizofasha kuronsa amazi meza abene igihugu bo muri quartier Nkenga. Devota Ndayisenga arongoye komine nyine ya Muha ati twararungikiye ubutumwa rero nyine umukuru w'igihugu cy'u Burundi cacu, turamusaba kudushigikira, none turamushimiye cyane kubona nyine yarakiriye igisabo cacu atako nyine akagifata nkama. Mwomenya ko kandi iyo mfashanyo yashikirijwe na Jean Claude Kaberwa Nzenkako, umuhanuzi w'umukuru nyine w'igihugu ajejwe igisata ca politike, imibano n'imico kama. Mu ijambo ryiwe nyine Jean Claude Kaberwa Nzenkako yarakeje abene igihugu bo muri quartier Nkenga ku murindi bariko rero mu bikorwa by'iterambere, yongera abatera nyine intege nyine ngo bashishikare kugira ngo nyine bakomeze kubera akarorero abandi.
yabatumiye kandi gushishikara nyine ibikushikara ibikorwa by'iterambere ndetse mu kurinda icyo cyose nyine co basamaza mu ntumbero yo gushimira yo gushira mu ngiro imbona kazoza igihugu cyafashe mu mwaka wa 2040 kikaba giteye imbere muri 2060. Yaratumiriye kandi kubandanya gufatana mu nda ndetse no kubumbatira amahoro n'umutekano ngo kuko rero umutekano ari umuhate ukomakomeye cyane. Jean Claude Karegwa andenza ko nyine yarongeye atumirira abenegihugu bose muri rusange kwijukira ibikorwa by'iterambere ngo narijya leta isanzwe nyine yariyemeje gushigikira abari rero ku kivi, ndetse akaba hari n'ibindi bikorwa bimwe na bimwe yarabashishikarije nyine na cane birimwo rero ibikorwa nyine byo kwitaba amatora yimirije mu Burundi, cyane cyane abashinga amateka ndetse n'abagenama b'imitumba nk'uko bikomeza kugenda biragaragara cange uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru atugera rero nyine muri no mwanya nuko CNDD-FDD ikomeje kuba ku kivi cy'abanywanyi bayo, ariko abandi bakaba baca barahura n'ibibazo biremereye cyane. Uwahoze arongoye igihugu ca Kongo nyine bwana Joseph Kabila yaratanguye kukiyobora muri 2001 gushika 2019. Ku munsi w'ejo yarashitse mu gisagara ca Goma ku mugwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru, aho bivuga ko bibaranyuze ku butaka bw'u Rwanda. Hari bamwe bemeza neza yuko yaba yaragiye nyine kwifatikanya canga se yaba yaragiye kurabira hamwe rero ingene ibintu byo kwifata canga se ibintu bimeze, ariko kandi ibyo byose bikaba bikomeje kugenda biratuma benshi bavuga yuko bagiye kwifatikanya n'umwari M23. Ibyo byose turakomeza kugenda tubabikurikirana, aho bivuga yuko ashaka kuza kugeza ijambo ku banyagihugu bose muri Kongo ararivugira i Goma. Mbashimire.